golte ho amasan nabon win ke hinglin kinuve tunin haizang bang khu kibulu tusim anasei kinu hitin hichi tusim sei masang win hichi channel hi amasapen hi le lungse in subscribe nei bol pin tusim chu hiti hi haizang bang khu hi 1989 kuma pule paten gamle go ngei lut nazala anasim do hi tule tua hausa hi pu thong kam kip gen ahin haizang hi ukhur district tua kamjong chasat district maukot area sunga ahin maukot akun 32 km vela kamlha yenglama ki zone hi haizang hi kasung le gampar ki ka ahin wangsin te in kasung le gampar hi 1993 in kalmi ten vai anasun anasumang tawe gal hung kipat 1993 gal ahung ha che tan ukhur district gamsung hi gamlago thingna lona engsil sel pule patian jong anudal ha zolo british khanga pat gal hang tampi aniki sepdo namun anahin izong le 1993 kum hin khut lekeng nei lo tabong anaki bangtan hutam pi su mangin an umtan haizang bang huzong gamlagu hu zo talobin ki hin suna din maukot zonin kagal jam tawve maukot hi government spay namun hi zin alhanga huzau sin ki hin suna din kazam lu chi tawin hi maukot na jam lut ku ho kasung haizang gampal phungtha dolmul mullin hingzang lancha lakhan khumthang matizang bi khulin le kodangdang hi 1994 kumin namlam kai ho akun to sa dung zuin haizang hu tha sim ding to ru na om tan hiji chun 1994 kumin namsi pei ke ne ho to ki thuin khusunga ki nunglu thejin ama hon ke ma ki simon ei ga nun ama ho tha hat le hapan nazalin melom ta in pugam pagam nunglu thejin an ume 1993 apat 94 sung hi lo tho thingpu aniki bol thei ta lo zin kil alhan ne ding om ta lo zin nikhat lampi ki zot ni hlum ke ya kolgam maimar langa ni eding anchang ka ki puji a ajing le khosum hung ki hlung ji ji a hi in i hung hlun le duty ki puki ji na lai a hi mi khanin anchang ke ji som thum hung ki pule ke ji som namspi ho ki piji a hitia chu thile hin ki ka a gan thei liang bai ta anaki hi izong le khan hu nun hu to anaki chiang forma hu hi ki tha sim do ham a hi e ho dia igamu inung lu theu chu ha na hi zong le isu pi ho milong ho mit laivom aki kam tan haizang hu hi su mang te ding to gon anei jing tawin hi maukot to haizang ki ka hi gammang la one day journey a hi zin chile vale zong lungthom hauta a ki chi ji a hi 1992 apat 1995 sung thu bui ahung ki chai tan muntina chamna om tan kalemau puldo na tampi an zong le mizo si dongmongin holchi vale in chen lo chen a ki sim tan lomong te in gam tawin a hi 1996 apanin galatul thu a ki sei tapon thangsung khan to majal ding thu a ki sei tan in chen lo chen da ta ki sim ding kuiman thangsung ada ha thei lo ding tin kinup tu ne le nampi thu pi zong anomi mi pi lomong se din anaki omin a hi 1990 apat thangsung buina ji a ki pa gulnu anom talo chu March 1998 in maukot humana thang area sport border area cookie sport association paksa anumin hito kilhan chun haizang khusunga nunga golhang nupi upa pasal ha lai zo se sports azaudin ahung ki tol do tawin khusung mi bo hilo nam sipe hozong sports azaudin ahung do tawin ahi numai chapang le te si hobo dala in anumin alang khana im10 haizanga pasal ha lai zo se le nam sipe ke ne te zo se sports adin achi chai tawin haizang khusung chu num ta lut ding but vai su a khusunga zo se numai chapang te si thu lowa su chimit ding a hi tin anakon do tawin a hi
Mars tarik li 1998 ni huahin pu zam khomang ho kip azinu ta sadam lowa ahi zin azinu ki janna ding dawla ai pu in mau ko na pat haizang ahin zon tan ahi gammang gam thip noi ahin patan bangsin ta in milong thing nui hon anamanun ana zebli tawin ahi age zeb na thing chu ani ke khap sawin lam koma na dar tawin ahi zo ham ba ham bo ki za anagam thip nuya pan pi nga ya kap le mau ba lung hiam le ki songlal ta aji acha anu apa akusung mi te ngai jin kap le mawin umin te izong le koima apan pi ding talovin alung dam sabo mu in om tai hai jang khupi mei wam ki so nilha khujin zawa panin hulai thawa anu ya chun ui choho akamin khupam lam abe uvin aham aham ove pasal tha lai zo sila kusunga om pon ui cha bo cha a cha dan jong alam dam di sani ahin la thubui galatul ki chaya lomonga ki ahi ta jin galmi te khusung ahung bulu jing ding chu koiman gelpha a ni ki nei lo ahi hizong le zan kung som lakhat vel donin khusunga sun sun jong ai mut nup lai ta jule ba ham jong athi mang dial ta nahi gelpha lovin mel mate chu pumai choyin khusung ahung lu nun gu thima injo si har chai jing ding in sunga gi ho jong halbam tha ding ahing do sun sun kap dia ki go ahi bang phat ta in khusunga nam si peile civil mi ka palai pa ina pum pi sagi zen chu maijin aka phanin bom hat ta a ki kap abang jingin khusung chu a hot ling jingin hi wang phat ta in nom ta a imulai zo si chu ichi pum pi gin chun ahin su khang tan chule ichi pum pi gin chu I am hon ke an ne ho hong tai boma ahin kap taw ve tin a yelun amai pum chayu automatic gan chu chu zezun buzu ahin ba sa tawin hi chuphanin Myanmar ahung tai in le lo aki hal tai ka jam angai tai ki chu khusung mi ten ka hin het un panu a hi hi chun ta chapa pu hol khojang mate pe si hi ta wangin amai pum thi nang alado in sunga apangin galmi im ho akamin apet penin im ho khat akap ka paijin hi chun im hon pu hol khojang na in chu mai chang guzu aba sa atawin hi le pu hol khojang mate chu anakap khatawve zan khuwa in ku ki chapa no umlo hitam tin akamin apengin ahin kuima ahu do ding aum ta lo zin thisanin alongin along kang ta nahi ejinizana tu sit ana tu zam chin lin kip gen kum nga chule anawnu kim nei thing kip gen amani hi pu pau kam kip gen le pi hat kuning cha ailunin apa zong amo pu na dung zuin spot sa chi tan anu in om pi ahi zana pumme agina in ong ki hala wi chate kale mau chu alup na ku na tho do in acha te ni to ki hin su na ding gela zam do ding angai tu lai jin acha pa chu hlung lai za ahin kap zan tawin alo na ji helowa lungleng wa ya om lai jin a anga apu nau cha kim nei thing chu ahin ka phakit un apet pe nin thina achang ki tai acha te ni la athitan pu do te ding abut wangin leitula milong thing nui ho adim se nun in ain hal ki tawin in me akong jeju tan acha te ni longdam sa chu in sunga thunglaya alup sa in ana ana in ama ahung su chana hi khupama acha te ni thangain azan ka in acha te ni chu in meijin akawam tan gala aven alona ji he chumlovin azan ka ta nahi pulut mangle pini hukim chate mi thumin thina ana tu kino jang kholal kip gen hi kumsom la li a hi in thangjangam kip gen hi kumsom la khan hi chule athum na pa se min kap kip gen hi kumsagi a hi in sungmi pa pulut mang hi khusungmo pu hi tolhanin spot sa din ana chi do ta nahi
melmaten khusung ahin halova mi pumguzu hongba phanin insung minu pi nei hukimin achate si chu abon chawa hudo te ding gelnan achate si chu akitu tu sa in azam tawin ahin la wangsit tein melmate huna anasu jadi lovin bon chawin ahin ko anachan lo tawin hechizan chu anu lo hile ong zan khuzong aso ti sini jingkhu hongba tan khusunga numei chapang ka o akithongin khusung mei khu akitungin kale mauna lungdon na asangin khusung ki khanna zan asu ta nahi pasal ha laile nunga gol hangzo sila khusunga ompon iti laina hitam haizang khang tu sima sumil hoi hitaloading namsipei ke ania pasal hangsan lam hulun bai pheile semilin mate hi aloi apai kichip golnuk mangdin anachi zo ta jong leo amanin ngailut nei ta in khosung ananga atup hlunin galmi te ahung kon tawe ti a het hlun phanin athip na le athanei sun hlun apudo hlunin ayam ho chu thisan phalngamin anaki mai tu pi hlunin ahi hangsan ta a anaki ka pi ji hlunin mi tampi ahung ki tol bangwin ayam ho chu pangzo talovin anazamon ahi izi achu numei chapang hole in atamzo galmi te akuna halwa ma umlo ahi haizang wang khu kibulu ni a thina na tu ho milni umlovin zanglum som ka hindo piove pu hol khuzang mate pu zam mang ho kip zang khulal kip gen thangjangam kip gen seimin kap kip gen zam chinlin kip gen kim nei thing kip gen thawla selo zen vo na singsung le na ho bumi ten lunga milmon sun khuzan khun ka hin kapi jing ve gulte ho tuni hu a haizang khu kibulu tisimi se ho jan chahin tin ise hil ise walu le lungse ten ki ngai da moite tusim ajai jan hin ngai zo se na bon chung ba ki pa thu pen se win tusim ajai jan hin ngai zo se na bon win